twongeye kubashimira mwese muteze amatwi iki kiganiro. Imana yo mu ijuru yongere itugire neza, yongere iganirize imitima yacu, yongere ivugane na buri wese. Reka dusenge. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kuza munsi y'ibirenge byawe mwami, kugira ngo utwigishe, kugira ngo uduhishurire amabanga, kugira ngo uvugane n'imitima yacu. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko utugira neza, kuri Imana igira neza. Ndagushimiye ko ufite imigambi myiza ku buzima bwacu. Urakoze kudufungurira imiryango, urakoze kuduhuza mwami n'abagomba kutuzanira imigisha yacu. Urakoze rero Yesu, bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ijambo Imana yaduhaye ni ijambo riri mu gitabo k'imigani 27 no ku murongo wa 17. Imana ishimwe cyane. 27 no ku murongo wa 20. Imana ishimwe. 27 no ku murongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Ngo uko icyuma gityazwa n'ikindi, nuko umuntu akaza mugenzi we. Amen. Reka dusubiremo. Uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana yaduhaye uyu munsi iravuga ngo reka Imana iguhe guhura n'umuntu ushinzwe kugutyaza, n'umuntu ushinzwe kugukaza, n'umuntu ushinzwe ufite umugisha wawe mu izina rya Yesu. Ngo uko icyuma gityaza ikindi, nuko umuntu akaza mugenzi we. Ari umuntu Imana ishaka kuguhuza nawe w'umugisha wawe. Haleluya. Imana ishaka gukora. Imana ntabwo ipfa gukora. Imana iba ifite uburyo ikora, kandi Imana ikoresha abantu. Imana ishaka kuguha umugisha, Imana ikoresha abantu kukugezaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishaka kukwinjiza mu mugisha wawe, Imana ikoresha abantu. Imana ishimwe cyane. Ni kimwe n'umwanzi Satani, iyo ashaka kugusenya nawe akoresha abandi. Ariko Imana uyu munsi igutandukanye n'abantu bo kugusenya, ahubwo iguhuze n'abantu bari bugufata ukuboko bakakuzamura, bakakwinjiza mu muhamagaro wawe, bakakwinjiza mu mugisha wawe, bakakwinjiza ahantu Imana igushaka, ahantu Imana igutegereje, mu byo Imana yakuremeye gukora. Imana ishimwe cyane. Ari abantu Imana iguhuza nabo, ari bo bafite umugisha wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mpamagaje kure cyane, mpamagaje umuntu wa kure cyane, kugira ngo aze akuzanire umugisha wawe. Amen. Ari umuntu ufite umugisha wawe, ari connection yawe. Uwo muntu mwamara guhura, ubuzima bwawe bukahita buhinduka. Uyu munsi reka Imana iduhuze. Reka Imana iduhuze n'abafite imigisha yacu, yaba mu muhamagaro, yaba mu rugo rwawe. Reka Imana iguhuze n'umuntu uri buhindure izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Imana iguhuze n'umuntu uri butume winjira mu muhamagaro wawe. Imana iguhuze n'umuntu uri butume winjira muri business yawe. Ari abantu bafite umutahe wawe, ari abantu bafite igishoro cyawe. Reka Imana iguhe guhura n'umuntu ufite umugisha wawe, kugira ngo wa mushinga wawe awushigikire. Ari abantu bashinzwe gushigikira imishinga ufite wabitse mu kabati. Ari abantu Imana ifite kuguhuza nabyo, kugira ngo bakuzamure, kugira ngo bagukomeze, kugira ngo bakwinjize ahandi hantu, kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ubundi. Imana ishimwe cyane.
umugabo witwa Eliyazari yari umukozi wa Aburahamu. Ntabwo Bibiliya itubwira umukozi uwo ari we, ariko abantu bakeka ko ari Eliyazari yakoresheje. Yaramuhaye misiyo, yaramuhaye umukoro, yaramubwiye ngo ndashaka kunkorera ikintu kimwe, ndashaka kunshakira umukobwa cyangwa se ukanshakira umugeni, ukashakira umuhungu wanjye umugeni, ariko ntabwo nshaka yuko umushakira umugeni muri iki gihugu turimo. Nuko nawe waje muri iyi si, ari misiyo yakuzanye muri iyi si, ari misiyo yakuzanye muri iyi si kugira ngo ubashe gukora ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ari imirimo myiza, ari imirimo myiza Imana yaturemeye kugira ngo tubashe kuyikoreramo. Ari imirimo myiza Imana yaremye isi itarabaho. Imana ishimwe cyane. Ari imirimo myiza Imana yaremye isi itarabaho kugira ngo tuyigenderemo. Iyo migisha rero Imana yaturemye birakwiriye ko tuyigenderamo. Nkuko uwo mukozi wa Aburahamu yamushinze misiyo yo kumushakira umuhungu we umugeni. Uwo muntu yagiye akeneye kugira umuntu ahura nawe, yarakeneye kugira umuntu yarakeneye kugira umuntu ahura nawe kugira ngo abashe kuzuza inshingano yashinzwe, kugira ngo abashe kuzuza inshingano yashinzwe. Yasabaga yuko Imana ibaza kumuhuza n'umuntu akwiriye kugirana kugira ngo abashe kuzuza inshingano y'ibyo bamutumye. Nawe ufite ibyo Imana yagutumye muri iyi si, nawe ufite ibyo Imana ishaka gukora muri iyi si, ariko Imana ikeneye ko Imana iguhuza n'umuntu. Ukeneye imbaraga z'uko Imana iguhuza n'umuntu ufite umugisha wawe, yaba mu muhamagaro ufite umugisha yawe, yaba mu mashuri ari umuntu ufite urufunguzo y'amashuri yawe, ari umuntu ufite urufunguzo ya business yawe, ari umuntu ufite umutahe wawe, ari umuntu ufite amafaranga yashigikira umushinga wawe. Ariko birasaba yuko Imana iguhuza n'uwo muntu. Imana iguhuza n'uwo muntu mu izina rya Yesu. Reka uyu munsi Imana iguhuze n'abantu bashinzwe kukwinjiza mu muhamagaro yawe, kandi abashaka kukubuza Satani akoresha kugira ngo bakubuze kwinjira mu muhamagaro wawe. Reka uyu munsi Imana igutandukanye nabo mu izina rya Yesu. Imana igutandukanye nabo burundu mu izina rya Yesu. Ahubwo Imana ikuzanire abantu baguhuza, bakwinjiza mu muhamagaro wawe mu izina rya Yesu. Nuko rero uwo muntu ageze ahantu Aburahamu yamubwiye, mu gihugu Aburahamu yamutumyeho, nkuko natwe tugeze muri iyi si, twazanwe muri iyi si kubwa misiyo y'Imana. Ntabwo twapfuye kubaho. Tekereza ko mu nda ya mama wawe harimo abantu barenze amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko bose Imana ikababwira ngo nimuze. Imana iguhitamo wowe, Imana ihitamo abo muvukana, mwaba muvukana muri batatu, mwaba muvukana muri babiri, waba uvuka uri wenyine, abandi bose Imana yarabasezereye. Mwaba muvukana muri 15, abo ngabo niba Imana yahisemo, abandi bose irabasezerera. Ukaza muri iyi si. Nuko waje muri iyi si ugomba kugira umutima wo gushima Imana. Iyo wicara nawe bitekerezeho, utekereze ku Mana, ugire ishimwe, ugire ishimwe uzamura ku Mana. Kubera ko hariho imbaga z'abantu mu nda ya mama wawe, ariko Imana iguhitamo. Nubwo we ashobora kuba atagushize muri gahunda yo kukubyara, akubyara mu byo bita impanuka, wowe waje mu buryo bw'impanuka, ntabwo bari bagutegereje, nta nubwo bagutekerezaga, ariko Imana yo yari ibizi, ikubwira ngo wowe ngwino ubeho. Abandi bose irabasezerera nibabaho, ariko wowe ubaho. Imana iguhitamo mu mbaga z'abantu benshi, ikubwira kubaho. Nuko uza muri iyi si, uba uri muri iyi si kubwa misiyo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nkuko uyu mugaragu wa Aburahamu yari muri kiriya gihugu ari kuri misiyo, ariko akeneye umuntu umuhuza, yarakeneye guhura n'umuntu uri butume imisiyo yiwe ishoboka, misiyo yiwe iba intsinzi, misiyo yiwe ayitsinda. Imana ishimwe cyane.
nuko rero yahuye n'uriya mukobwa, uriya mukobwa witwa Rebeka aje, na Rebeka nawe yarakeneye umuntu umuhuza, yarakeneye guhura n'uwo mukozi wa Abrahamu kugira ngo yinjire mu muhamagaro wiwe, kugira ngo yinjire mu muhamagaro wo kuba nyina w'amahanga. Ahura n'uwo muntu, uwo muntu amuha ikigeragezo. Reka nkubwire, mbere y'ikamba ikomeye cyane, mbere y'intebe y'icyubahiro haba hariho umusaraba. Mbere y'ikintu gikomeye haba harimo guca bugufi. Niyo mpamvu turi mu gihe cyo guca bugufi no gusenga, kugira ngo mu gihe gikwiriye Imana yongere iduhuze, Imana yongere idufungurire imiryango, Imana iduhuze n'abantu bakwiriye, abantu bakwiriye kugira ngo batwinjize mu muhamagaro wacu. Haleluya. Uwo mukobwa aje amuha ikigeragezo, amusaba amazi. Amusabye amazi, uwo mukobwa nawe akora ikirenze ibyo bamusabye. Yamuhaye amazi yo kunywa, anavomera ingamiya yari afite. Ingamiya imwe imwe amajerekani 20 y'amazi. Ni ukuvuga ngo amaritro hafi 200 ingamiya imwe, kandi ntiyari afite ingamiya imwe, yari afite nyinshi. Avomera izo ngamiya zose. Tekereza akazi yakoze. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umutima wo gutanga, iyo ufite umutima wo gukorera abandi, ubona umugisha wawe. Imana, izo ni imbaraga ziguhuza n'umuntu w'umugisha wawe. Uwo mwanya ahita amuha zahabu, ahita amuha iherena, amushyira iherena mu izuru. Kandi si we wenyine, amuha n'impano, amuha n'amakomo y'izahabu. Ni ukuvuga ngo mu munsi umwe gusa yahise ahinduka, ubuzima bwe bwahise buhinduka. Wari uzi yuko ari umuntu mwahura, ministeri yawe ikahita ihinduka, ari connection y'Imana wahura nayo, business yawe ikahita ihinduka, ari umuntu mwahura nayo ukahita utera intambwe mu mashuri yawe, ari umuntu mwahura nawe ubuzima bwawe bukahita Imana iguhuze na wa muntu watuma indwara yawe yikira, yatuma ubohoka burundu. Imana ishimwe cyane. Ako kanya yahise ahinduka umunyamafaranga, yahise ahinduka umuntu udasanzwe. Kubera iki? Kubera ko yahuye n'umuntu w'Imana, kubera ko yahuye n'umuntu umuhagurutsa. Mbese ari abantu mu buzima bwacu badufata ukuboko bakatuzamura, bakaduteza intambwe, ukaba umeze nk'umuntu urimo kuzamuka urwego. Ari umuntu ugufata akagufata ukuboko, akagufasha kuzamuka ku rwego mu buzima bwawe bw'amashuri, ukazamuka mu rwego, ukava muri lisansi ukinjira muri maîtrise, ukava muri maîtrise ukinjira muri doctorat, ukava muri doctorat imwe ukinjira muri doctorat 2. Ari umuntu uba ushinzwe kukuzamura, ari umuntu uba ushinzwe kukwinjiza ahandi hantu, ubuzima bwawe bukahita buhinduka. Ari umuntu umwe gusa muhura nawe, ubuzima bwawe bukahita buhinduka. Imana ishimwe cyane. Sinzibagirwa umugabo Imana yakoresheje, Imana imuha umugisha. Hari umugabo w'Imana, Imana imuha umugisha. Twahuye n'uwo muntu, ari inshuti y'umugabo wanjye, anyigisha gukora ibintu by'amasoko. Anyigisha gukora ibintu by'amasoko. Guhera ubwo icyo gihe ubuzima bwahise buhinduka, kubera ko yanyigishije akazi. Imana ishimwe cyane. Sinzibagirwa umukozi w'Imana Pastor Etienne yajyaga ambwira ngo ngwino umerekeze kuri radio. Twagera kuri radio katungura, akambwira ngo turi kumwe n'umukozi w'Imana Fifi, reka tumwakire adusuhuze. Akantungura gutya nkabura icyo mvuga, ariko yanyinjije mu muhamagaro, ari connection iza kwinjiza mu muhamagaro wawe. Uyu munsi nkaba maze imyaka 13 nkorera Imana kuri radio, kubera iyo connection y'Imana. Iyo connection y'Imana ntazibagirwa. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ugufata ukuboko akakwinjiza mu muhamagaro wawe, akakwinjiza mu yerekwa yawe, akakwinjiza. Reka uyu munsi Imana iguhuze na wa muntu ugutyaza, wa muntu utuma winjira mu muhamagaro wawe. Ari umuntu ugufata ukuboko akaba ameze, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo 2 baruta umwe. Ari umuntu
akagufata ukuboko akagukomeza muri uru rugendo rujya mu ijuru, akakubera nk'impamba y'urugendo. Uwo muntu arigiye n'abo bantu binjira mu buzima bwacu ari by'igihe gito cyane, akaza aje mu buzima bwawe, aje kubwa misiyo, agakora ibyo byamuzanye, akahita abura mu buzima bwawe, ntuzongere kumubona ukundi. Ariko agasohoza icyamuzanye, ni ukuvuga ngo akakwinjiza ahandi hantu, agahindura ubuzima bwawe. Ntabwo bisaba abantu igihumbi, ntabwo bisaba kumenyana n'abantu imbaga. Umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu barahagije kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Imana ishimwe cyane. Muri ibi bihe turi mu bihe y'ububyutse cyane, turi mu bihe Imana igiye kuzana ububyutse budasanzwe. Imana ntabwo gusa izazana abantu basanzwe, abantu bafite inyama n'amaraso. Imana igiye no kumanura abamarayika benshi cyane bagiye gutegura ububyutse tugiye kwinjiramo, ububyutse buzabanziriza ukugaruka kwa Yesu, ububyutse buzabanziriza Yesu aza gutwara itorero ngo ayijyane. Yesu azaza ameze nka babasirikare. Iyo igihugu gikomeye ifite abaturage mu gihugu kirimo intambara, igihugu gikomeye cyohereza abasirikare bakajya gushaka abaturage b'icyo gihugu aho baherereye hose muri icyo gihugu. Baba bari kure cyane, baragenda bakabashaka, bakabazana, bakabashyira ahantu hari umutekano. Nuko Yesu azaza gutwara itorero, azaza ahagarare mu bicu, yohereza ingabo ze mu isi yose, abamarayika baze bafata abantu hanyuma batujyane, hanyuma isi isigara ibona ibyago, ibona akaga. Ni ukuvuga yuko mbere yuko icyo gihe kiza, Imana izohereza abamarayika bayo kugira ngo baze binjire muri iki gihugu, baze muri iyi si, bakora imirimo n'ibitangaza, mbese abantu bazongera babone abamarayika. Abamarayika bari mu bwoko bwinshi. Hari abamarayika tubona mu buzima busanzwe baba bameze nk'abantu, ariko atari abantu by'ukuri, ari abamarayika. Ari abamarayika. Ejo bundi nari nagize ikibazo, napatse ahantu, imodoka yari impatse iruhande, yari ifite essence nyinshi cyane irimo kumeneka, yamaze gutwika, mbese yamaze gufata nk'amamodoka arenze 10. Rero narinje ngarutse ku modoka yanjye, shatse kugenda, mpita mbona umusaza aje, sinzi ahantu yaturutse, aje ari mu modoka ye, ahita ambwira ngo ibi bintu, ahita ambwira ngo ko mbona usa n'umuntu ufite ikibazo. Ndavuga ngo ibi bintu byamenetse hano kandi biranuka nka essence. Ahita ambwira ngo ibi bintu ni bibi cyane, witinyuka gukwatsa imodoka yawe. Nashakaga kuvana imodoka yanjye aho ngaho. Arambwira ngo nutinyuka ukatsa imodoka yawe ishobora guturika kubera iyi essence, ahubwo wahamagara abapolisi. Nicyo nakoze. Ariko ako kanya uwo muntu amaze kugenda, mpindukiye ndamushaka ndamubura. Mu by'ukuri abamarayika Imana igiye kurekura ku buzima bwacu kugira ngo batwinjize ahandi hantu mu bubyutse, atari by'umwuka gusa, ari n'iby'ibifatika. Kuko ari amafaranga Imana igiye gutanga, ari amafaranga Imana igiye guha abakozi bayo, abafite mu mitima. Ntabwo iri jambo ari y'abantu bose, ariko niyo abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Niba abantu bavuga ngo sinshaka gukira ku bwanjye, ariko ndashaka gukira ku bw'Imana, ndashaka gukira kugira ngo Imana yiyubahishe mu buzima bwanjye, kugira ngo Imana yongere yiyubahishe muri iyi si, kugira ngo abakozi b'Imana bongere bagende kuvuga ubutumwa bakorera Imana bafite imodoka zabo bwite, kugira ngo bature mu mazu yabo bwite, bareke gukodesha, bareke kubirukana, bareke guhangayika bimuka umunsi ku wundi. Ukagurira abakozi b'Imana inzu, ukubaka insengero. Abo nibo Imana ishaka, abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ariko niba wumva yuko ukeneye gukizwa, ukeneye gukira, kugira ngo wirate ku bandi, kugira ngo wiyemere ku bandi, kugira ngo wereke abandi ko ukomeye kubarusha, icyo gihe ubutumwa si ubwawe. Icyo gihe ibi bitangaza bigiye kuza si ibyawe. Ariko nuvuga ngo ngewe ndashaka gukira kugira ngo mfashe imfubyi n'abapfakazi, kugira ngo mfashe wa mwana mwishurira universite, wa mwana w'imfubyi ufite ubwenge ku ishuri, mushigikire, mwishurira amashuri, nshigikire abakozi b'Imana bafite imishinga itandukanye, mbashigikire kugira ngo duteze imbere ubwami bw'Imana.
icyo gihe ubu butumwa ni ubwawe. Ariko niba ushaka ko kurya inzu y'abapfakazi n'imfubyi ukabwira umukobwa ngo uramwishyurira minervare kugira ngo ubashe kuryamana nawe, icyo gihe ntabwo ibi bintu ari ibyawe. Icyo gihe iyi message si yawe. Niba ushaka kwinezeza no kunezeza uyu mubiri no kuryiraha, iyi message ntabwo ari yawe. Ariko niba ufite mu mutima wawe guteza imbere ubwami bw'Imana, niba ufite mu mutima wawe inzira zijya mu ijuru, inzira zijya i Siyoni, icyo gihe ubu butumwa ni ubwawe. Ari ubutunzi Imana igiye gusuka cyane cyane. Iki ni igihe cyo kuba maso cyane. Ari ubutunzi Imana igiye gusuka muri iyi si kugira ngo abantu bongere binjira ahandi hantu, kugira ngo abantu bongere batunge, abakristo bongere bagire imbaraga mu mafaranga, imbaraga mu guhimbaza, imbaraga mu gusenga, imbaraga mu gukorera Imana, bagakorera Imana mu bitangaza, mu bimenyetso n'ibitangaza. Abantu bagakira indwara, abantu bagakizwa ibyaha, abantu bakava mu byaha bakabohoka burundu. Ariko birasaba yuko Imana iguhuza n'umuntu. Ari umuntu ufite umugisha wawe, ari umuntu ufite umutahe wawe, ari umuntu ufite amashuri yawe, ari umuntu ufite business ukeneye ko mufatanya business kugira ngo utere imbere. Ari uwo muntu. Kandi Imana igutandukanye n'abantu bose bashaka kwica umuhamagaro wawe, kandi n'abantu bashaka kukugambanira, abantu babona ko wahuye n'umuntu w'agaciro, n'umuntu uri bukwinjiza ahantu heza, bakaguca inyuma bagenda bakugambanira, bakuvuga nabi. Abo ngabo bose turabacecekesheje mu izina rya Yesu. Turabatandukaje nawe mu izina rya Yesu. Turabatandukanishije nabo bantu baje gutyaza ubuzima bwawe. Turabatandukanyije. Reka abantu Imana yagenye ku buzima bwawe, reka muhure ubuzima bwawe buhite buhinduka. Ari umugabo wahura nawe akaza avuga ngo ubukwe, kandi akakubera umugabo w'umugisha, ubuzima bwawe bwose bukahinduka mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bukahinduka, amateka yawe akahinduka, abantu bakongera bagatangara. Erega igitangaza ni ikintu gitangaza abantu. Imana igiye gukora ikintu kiri butangaza abantu. Abantu bari butangare bakavuga ngo uyu nguyu mu cyumweru kimwe ko yari mayibobo byagenze gute, aka kazi yakabonye gute, iyi modoka yayibonye gute. Ari umuntu ufite imodoka yawe, ari n'undi muntu ufite inzu yawe, ari undi muntu ufite minervare yawe. Ntabwo ari minervare y'igihembwe kimwe, nta nubwo ari minervare y'umwaka umwe. Ari umuntu ushobora kwiyemeza kukwishurira mu mashuri kugeza urangije amashuri yawe yose, akakwishurira imyaka 3, akakwishurira imyaka 5, akakwishurira imyaka 8, 10 y'amashuri yawe yose. Reka Imana iguhuze n'uwo muntu mu izina rya Yesu. Reka Imana igushireho connection n'uwo muntu mu izina rya Yesu. Reka abantu bose bashaka gusenya connection yawe, reka babure imbaraga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Mana, reka dusenge tudatinze. Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana y'icyubahiro, mu izina rya Yesu. Uyu munsi nsengeye abana bawe, Mana baha imbaraga zo gusenga, basenga bati Mana duhuze n'abantu bacu. Buri gitondo ubyuka usenga Imana, ubwire ngo Mana ndashaka kumpuza n'umunyamugisha wanjye, ndashaka kumpuza n'umuntu ufite umugisha wanjye, ndashaka kumpuza n'umumarayika umfasha muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamarayika ni imyuka ishinzwe kudufasha twebwe abazaragwa agakiza, twebwe abantu dufite kuragwa agakiza, bashinzwe kudufasha kugira ngo tubashe kugera kubyo Imana idushakaho. Mu izina rya Yesu, Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Reka Imana iduhuze. Mana ndasengeye abantu bawe, reka ubahuze n'abantu bafite imigisha yabo mu izina rya Yesu. Mwami bahe izo connection, Mwami bahure n'abantu Mana Mwami bakwiriye kubafata ukuboko bakabazamura cyane.
uhure Rusi yahuye na Naomiya ahindura ubuzima bwe. Yego, na Naomiya nawe yahuye na Rusi ahindura ubuzima bwe. Yari umupfakazi, amuha umukazana w'umutima, bituma ubuzima bwe buhinduka. Nawe rega Imana wahinduka umunyamugisha ku wundi muntu. Bya bindi wowe ubona ko nta gaciro bifite, wowe wasuzuguye, wowe wumva ko nta gaciro bifite, ya myambaro wumva utakyambara nta gaciro biha, ari uwundi muntu wabiha agashima Imana, ari uwundi muntu wabiha akazamura icyubahiro cy'Imana, ari uwundi muntu wabiha akamara iminsi ashima Imana. Ibyo wowe washira muri pubere, ari uwundi muntu we yabishira ku isahani bikamubera iby'agaciro. Imana idufashe cyane, nawe uhinduke. Imana iguhe wa mutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo uhinduke, ubashe gukora ubashe kubera uwundi muntu connection. Imana iguhe umugisha. Imana idufashe cyane. Reka dusenge. Mwami mwiza, ndagushimira ijambo ryiza waduhaye. Ndagushimira ko ugiye kuduhuza n'aba connection bavuye iwawe Mwami. Ugiye kuduhuza Mwami n'abanyamugisha, n'abantu bafite imigisha yacu. Mu izina rya Yesu bana natwe Mwami. Mu izina rya Yesu utwiyeretse Mwami, utwiyereke mu izina rya Yesu. Udugirire neza mu izina rya Yesu. Utwambike imbaraga mu izina rya Yesu, kandi uduhuze n'abo bantu, kandi udufashe dusengera aba bantu Mwami, kutubakurura kugira ngo duhure nabo mu izina rya Yesu. Abadayimoni bashaka kutubuza guhura n'abantu bafite imigisha yacu, Imana batwikwe mu izina rya Yesu. Barekure Mwami aba bantu duhure nabo, kandi ibitangaza bibe, ibimenyetso n'ibitangaza byawe bigaragare mu izina rya Yesu. Urakoze Data, komeza ubane natwe, komeza utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Mushobora kuduhamagara muduha ubuhamya, mudubwira ibyo Imana yakoze n'amashimwe mu izina rya Yesu. Mushobora kuduhamagara kuri 207-303-26-42. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen.